Nongere mbahe rero ikazana muri Mount Kigali University. Ahangaha rero naho tugiye kugaragaza irobo yaguzwe kugira ngo izafashe abanyeshuri mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ahangaha ibafasha mu masomo ndetse no mu bindi byose bashobora kuyifashisha mu buzima bwa buri munsi. Rero ahangaha tugiye gutambukana intambwe ku yindi turebera hamwe iyi robot yitwa Mr Robot. Muhawe ikaze rero ahangaha muri Mount Kigali kugira ngo tuze gutambukana tureba iyi robo kandi twishimire ko izaza kugira umusaruro itugezaho. Aha rero ni handi igihugu kiri mu iterambere ryo kugira ngo ishyire tekinoloji mu burezi. Ahangaha rero niho ikigo nacyo kiri kwerekeza. Reka mbibutse ko ndi mpuze makombe tabangigikaho cy'imfizi kunda so gwamba inzovu MC Ndangamira. Rero tugende intambwe ku yindi ngira ngo murayibona Mr Robot nuriya arimo atambuka imbere yanyu, ntimugire ubwoba, amuce bugufi, abafotora nta kibazo. Njya murabona yuko arabasha kugenda nta kibazo nk'umuntu nk'uko nanjye mbasha gutambuka nawe ni kimwe. Ahangaha rero aje gukemura ibibazo byinshi bijyanye n'uburezi. Reka rero tuze gukurikira uko tuzamukoresha. Genda bashimiye.